نال الصنع أم بنا تاب ويركل النبي إن شاء الله. تفسير سورة يوسف أم بوكنا آية بيشيغي أنكلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي سامد سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بيناني أني كلي شهر رجب من هجرة سانكال ولون فلنا بسويني وتاني كونونتونا دي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني موغا سانكالو سبانا بسويني وتاني ناني ناي ambe pako jikorni goro fula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إلى آخر الآية. آية مولي بسمانية يوسف أكاقي سلام darasu temene anko tumami yusufu ya abalima mina tumami balima tayin jigi tigera ko ta soro yusufu la utara nyogonye udama tara nyogonye min ka koronu beye akoyala auta do ko aw yellahi du gelem mina aw faulawa ani aye faratu minke yusufu la ninye aw kata kanaan ne koni teta nebe toyande ka bunyamun ka kibariya nyanyini ko fula dola kelefo kake imam fa yere ka jendi ka fo sisa ne yere jera na ube na fere do tige ala na kiri do tige nye na sheka bunyamin sunyambe na na ichugumi nimbe sheka atadogola kana nae fo onake tumame ayenni mfuye bi aya min kala nanka ko irji'u ila abikum akwa ukasagi kata afama au kasagi kata mfama kanaan faqulu akafo ya abana anfa inna ibnaka sharaqa awa idde bunyamin anni min tara ayesu nyalike de وما شهدنا إلا بما علمنا أو ما شريا كنفوي فو أمبي ميندو أما شريا كنفوي فو أمبي ميندو مانا أما دو كو أيسو نياليك فو أنياي ويوكا مينامبو أكاو مينامكونو أني شريا كني مينيتي نينيري أنيري بي ميندو أني شريا كني أودي أو ما بوكا سنيالي كلاما ukoniya anyininka sunyalikela ka kirima kana ana yagoba kasari ala anyo fo uye me uya suran tuntaro ko ale sunyalike ambe min don ka kirila au nye sheria kenode me antun tado ko ale de sunyalike wama kunna lil qaybi hafijina bo aunte ko dogolen fanado ko dogolen fanatanga bagatanye na ya suran tumbe ko dogolen do awun nana ka kesiri minke ka nyanyini minke ka nyini efe ko anni abeta nantu nyaro nanna tara nimba kono awun toke ante ko dogolende do
ante ko dogolen tanga ba ante ko dogolen do na ya soron be ko dogolen kalama aw nana nyini ni minke ife ka boy polo katana ya kaminaye nanya do ko be minaye de minde beke ante na ata ante ko dogolen do wode ya tunninya ansoro ni ya irana hada maden kana sheria ni fenye ni irete mindo inyaye minye min doni bi bolo dankana bi bolo sheria keni ode men ni min doni ti bolo kana sheria keno wala taqfu ma laysa laka bihi ilm hada maden kana kuma fenna min doni ti bolo inna sam'a wal basar wal fuwada kullu ulaika kana anhu mas'ula bas hada maden tilo inyew idusku ilagara ala bi nyinin kan nimbela donc ni be kuma femminna ni be ke femmin shere akasuru ibado ewa danfente ko dogolendo fana danfente ko dogolendo aha واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها نيما دا أنك كمالا أنتم بدكم من مصرانكا ونينكا مصرانكا ونينكا والعير التي أقبلنا فيها أني جمع كل منا نيوغن في كابو مصر إبسكا ولوفنا نينكا نيا يرانا هذا مدني أي كما دوفو me ni ba don nin kuma ni masere nyinin ka kuma lakin ka kuma giriya ni sere ni tamashe do ye bengalon tikaya e ka kuma giriya delila min bi bolo sere min bi bolo e ka kuma giriya noe tuma mulu yen nin fo ya do fate da ula pour fa ka da ulula de la ka soro ka kuma la u ka kuma ka giriya ako bora dugum minna fa ko o dugumo nyinin ka anna na jama min na fana kabo kana ana ibe se ko lo fana nyininka anni jama min na nyogon fe wa inna la sadiquna bunyamnu ka kibare anya min fo anya tinya de fo olade anya tinya de fo aha قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا إنه هو العليم الحكيم قال يغوبكو بل سولت لكم أنفسكم أمرا أكو أي أو يرين نيني بارا جوغو دوري مسرانيا كورودورا يوكي بنيامن الله يغوبكومي أبيكومي فلو كيراتشوكومي أي فلانا فنا مثاليك ويه شكنا مغو نيا تهما كشيكا لباسيتي كولاو ni mogo ye ko do ke be ba do karasa ni ko fo baga do ka koro ni ko ke baga de ka koro aba ke ka koro aba fo ka koro ni o koi hari ni e ma me ko ya fo ima ye ko ya ke ni shikara la penti kawla parce que ka bara do ka koro do ne do nai junubuta ya gubala ya na yu tuhuma ya ko ye ko jugu de ke buniyamuna ya suruma ko jugu kala junubuta la ya aye hakili jigina ko folo indela ni mogo ye folo ke ni fulana kera u shikara la fenta au ka walaw ako akan ni nye bara jugu de masira unye koro ayo ke fasabarun jamil ne taye minye sabalu chenyi ne bodeke sabaru chenyi ne boke asabarun jamil sabaru chenyi laba akanyi faragu mimbe sabrun jamilu ani sabrul adi sabarute ani sabru jamilu difference mimbu ni nyogonche asabru li jamilu alladhi la yabuhu fi sahibihi bisakwa bal yufawwiru amrahu lillah sabrun jamilu yeminye ko minyi soro itika koira damfena etika koira damfena kato kata danfew fe nimbenna ni nyen soro nimbe ni nyen kete ite foi fo danfew ni ivi ka ko beto ala de bolo ki ka ko beira ala de la ite ka ko ira danfen sila ore to ko sabarun jamil aha akon nebe asabarun jamilu minye sabali kenyi mbota
yaguba yo ofo asa Allah an yatiyani bihim jami'a awa ko ala bese kananu beyene yaguba feya Yusuf Bunyaminu anu balima korba min fule katon nunun sababbe ala bese kananu beye husnu jannu billahi azza wa jalla hada madinki jigija I jiginye ni alaye wa haja min muqtadiyati at-tauhid wa aksuhu min qadihi at-tauhid tauhidi nyini fen fule ninde tauhidi tigite jigi ala kanemala tauhidi tigi jigi dalembe ala de kaka ko bela koko abake a jigi tigilente alala a jigi tigilente ala kan nemala aba jigi da ala de ka me otana mugo min be islamiya kono ko ni amma nin fote a nin bansoro naman nin kete abeke chogodi e jigi au jigi te ala yire ka demelila o ye tauhidi o be defo de ke hada maden ka tauhidi la tauhidi defo la made ye oye tauhidi tigi ala yi nyamara ni minye e bo kede sababu minun dagara mu fori e be ko chogoda la ki jigi da alaka I jigi tigilente alaka demelila few yagumba fule ani Yusufu ka fara nyogo nyanya fo chogo mi akacha samuga ni koye samuga aniko parce que anko do ye jate mina aye sangolon fulake minisiri kaso aye sangolon fulake kasola abora sangolon fulake gelema muna yufa yulu fana jere ulo kera mugani kelenya ni nunu mugani nunu wolon fula sabayin fara nyogon ka mugani kele sam mugani kele be yaguba ni Yusufu che mais adankani alembe yaguba boloko Yusufu masa mais ata yorodo de Yusufu be yoromi yaguba tado ni yaguba dalemba la ko Yusufu masa alaka nabi nyuma de do adalemba la kallahi dona ani Yusufu ye sogo minye yaguba yado cho Yusufu ka sogo imbena ke aleni Yusufu ba ni balimau o bebe laba ka sujudi be Yusufu ye sogo minye yaguba hakili bola abado cho dankane mbala Yusufu masa mi France min fule kado ni Yusufu che alaka la jarabi de do abena ba alaba ka jo la jarabi de abena ba donc yaguba jigi dalembe alaka ni hadama de ankan jigi da alaka mo kana jigi tiga alaka nemala de jigi tiga alaka nemala kafiriya de do tawhidi tigi jigi dalembe ala de ka jo ate jo alaka ewa feuna alako kam min ka ba ko togola te jo alaka demenela abe sigi ka alama kuno yaguba fule ko de ako adola ala benanu beye Yusuf Bunyaminu balima ewa korba ala benanu beye innahu huwa al-alimul hakim ala de doni masaye ala de kiri masaye naye ko min ke chogo mi abe ko chogo de la ko min temina ambe ko min konote ni ala ka kiri ni ala ka latigede abe bade awa sababe bena yaguba yin fo وتول عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم يوسف يا أكاكودي الدوما أكسرا يغوبا أيا كودي الدوما كسرا وقال يا سفا على يوسف أكو عليك الدسوكسي فسا يوسفك مانا min fule kake Bunyamin minana balima korba minana nunu fula minali ye yaguba hakili jigi Yusufu ka dusu kasila aya hakili jigi Yusufu ka tunini dusu kasila atara miri Yusufu ka dusu kasi na ka dusu kasi tawla folo akonne ka dusu kasi sa Yusufu ka ewa na tuguni de ikanna wakati sera hakili jigi na Yusufu la akasira kasi ani sabali te nyogonge hada madem be sika kasi nyeju ka bodoro inyeju ka boy dusukun ka fujuna ka kami ube hinna doki mina dusukun ka kami nyeji ka bo bashi tola de ciiden ko nyeji fula bole akwala te mugo mina no yede ala be mugo mina ni minye ciide nye korea ke katan nema kulo ani katoka su ka feun jate kulo ani ube kiyere bugo komi cire nya fo chogo mi lesa minna man saqqal juyub
wala tamal qududu ciden ko mo tando yede mo min ni eddu suka sira ibi kador ki kan fara ibi kador ko fara ibi ewa itamam bugo bugo ibi yere fili duguma ibi yere bugo bugo ciden ko ninde man o ba ko ninde man ya hatu ciden ko mo kabbara yen ninde ni saraka yawmal qiyamah do jahannaba denye yele duruka la bode do de kanna jahannaba ko yo kasi sugun kudo kasi ube katoka yere bugo katoka ka finu fara o kasi haramu ye o tebbe islamiyala me nyeje fula ka bo bisukun ka kami idate foi foni herate bashi tolo ni sabalite nyogongule yaguba kasira nin chogola wa abu yadati aynahu min alhujni yaguba nya fula jera dusu kasi bolo mana fimani mimbe nyeka kulu be jera hada maden nyefule fima do be nyeka o fima inde jera kasi bolo dusu kasi bolo ni kasi bolo yaguba nyewu jera de fa huwa kazim o yasru ad-dusukun fale hammini qammini hujunu dusukun fale hammi ani qammini hujunu la kasi nyewu ulu jera afinyena yirate foye kasi bolo قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا يغوب الدوم منهم بأقرأي وقت الله أنقلني عليه تفتح تذكر يوسف أو كوانفا إت يوسف كفولي دابلا أبدا حتى تكون حرضا فو أبي فسا ni isufu ka kofo min fule ni ta bila abara fo abi fasade aw takuna min al halikina uba bike mo abi halakis nyakele nama isufu ka dusu ka simbila ite fara isufu ka dusu ka sila abara fo abi fasa ki boy chogola ube abi halakis nyakele dewnye ninde fo e wa faye tuni yakuba odi yato don ka bawu ya yira kuma sahale shaykhul islam bun teme be min ka ko yusuf ka baliman nunu ci de wunte kuma sahale yusuf ka baliman te ci de wunye ulaban ko ni nyana ka kala ka jonyuma wuye utubira ulaban nyana kira ka ala ka jonyuma wuye me ci de wunte parce que ye ko munun ke ani ko munun fo la hala munun yeru la nabi nyimo kam man kutunu ka jogote قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال يقوبكو إنما أشكو بثي أكو كما منون بچاري كبوندا وحزني ننكا دسكسي ننكا كما منون ببونا ننكا دسكسي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله neka kuma munun be bonda anin kaddu suka sinya ira ala dela mai ari awula de kuma munun be cere ka bonne da anin kaddu suka sinya ira ala dela annal insana lil muslim silama ni ya ira na silama hada madin silama yasku ila allah wala yasku amruhu ila an-nas ibi ka ko ira ala dela kana ka ko ira hada madinna wa shakiya wa sakwa للمخلوق هي الستوى إلى الذي لا يرحم ni hada madenyi kota kuibu ira damfe undela ika ko ira fenna minte hinna ibika ko ira ala dela awani ka ko ira damfe ndela damfe te hinna chamante hinna aywa afana dese bagato fana setai donc silama hada maden silama ika ko ira ala dela yagoba fule ko de fo ako kuma munun be cari kabonne danin dus nka dusuka si nyaayira ala de la nema yira wala nema yira damfilla wa alamu min allah ma la ta'lamuna be fendo ala kola au temindo akune yagoba be fendo ala kola temindo yagoba bado yusufu yesogo minye ala babu ashrafe yagoba bado ala yemma saminye qalib ala amrihi na ko be koko ke abashi adandela ni alaye yusuf dakko min kama
ni yusufu yo yesogola yaguba yo do abaliman ka hasiriya anu ka keleya anu ka dabalitige atisaka foi bo ola ala ye millatige yusufu ni yaguba bo do abado ala boke sikasitola يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يغب كندون اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه أقويت مصر akata yusufu ka kibariya usege anaka balima ayeta wala tayasu min rawhillahi akana jigiti galaka nemala de har bayeta yusufu na ka balima in ka ko sege akana jigiti galaka nemala innahu la yasu min rawhillahi illa alqawmul kafiruna mugoshite jigiti galaka nemala ni kafirute mogo nyana ko ala tese ka edeme ube ala tese ka ko nyana boye ka jigiti gala ka demela kafiride mu'mini te jigiti gala ka nemala de kafiri de be jigiti ge ala ka nemala donc ayta yusufu ana balima ka ko shege misra tahassasu ani tajassusu difference min buni nyogonche tahassasu beke hera ko de la ni ba fu mo kata hera ko de nyanyini o de tahassus mais ni ba fe mo kata ko jugu nyanyini o de to ko tajassus o de kata ko jugu nyanyini mais tahassus ye nyuma nyanyini to de tahassus tajassus ye de ni mo min bete ka ko jugu nyini katu chari lebu munum biula ko jugu munum biula lebu suturale munum biula katu nyini ku sogobe katu chari tajassusu ye ode tahassasu o yede katam nyuman nyini ika nyuman nyini kafo فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ثم يغوب الدنيا مرو أتارا أنكن يرى لا تحريم ليعيش من رحمة الله أحرام يرى موكنا جيجي على كنيملا وأنه منافي للتوحيد كجيجي على كنيملا أبي التوحيد كبويلا دي أني التوحيد تنيكون تري نهاية يا أن وأن القنوت من رحمة الله منافي للتوحيد مغم بيجيجي على كنيملا أبي كالتوحيد بليادة يرى وهو أمر محرم لا يجوز جيجي على كنيملا إيكا جيجي على كهنلا ويه حرامو دي وتدغا سلama كي جيجي على كنيملا على كهنكا أو أتارا فلما دغلوا عليه tumami yusufu ka baliman udonna yusufu ka misra tumamu udonna ka qalu ya ayyuha al-aziz aw kum masake masana wa ahlana dur awa aw nanka dembaya tora ya unsoro de gelaya ya unsoro jagu ya unsoro wajina bi bida'ati mujijati aw nimmina unana wori majigilen wori nyagambilew mujijati de munu nyagambilen do majigilen do ne yu di mo mabusa kima tanke kamina nu mani anni mina majigilen nana an umade munu nyagambilen do fa awfu lana alkayla iko mina ika nyamma o wori nyagambilen munu fulenne nye o wori majigilen munu fulenne nye hari baleri nyana matula nyamma ikanka wori majigile nunu mina ika sumali dafanye kadama ibe wori nyuma tugu tasuma ka dafa chugumi anka juguma mina ikanta dafa iko kanye watasaddaqa alaina aw ikasaragati kanye fana ninta ira ko yaguba dawnye dalileke parce que masake baitul mali de babula dagara mo ko deli masake baitul mali de babulo
jamana dembe kataba le bolo be kan ni yorobe masake bolo be kan ka masake deli na yemin dima ayita dima o te komi ko delili mi laggo silendo away ko ka sarakati kanye fana inna allaha yajji al mutasaddiqina awa alabe sarakati kela sarade alabe sarakati kita ni mo minye sarakati ke kanyumanke alabi sara iko o kanye donc yusufu balima unana ni la hala ube min fo ko yusufu labana ministre muso ko yusufu labana kafuru muso minni aya wele kata yerema ko yusufu labana kafuru ko tumami masake baynye yusufu ke jamana kan nafolo kesi ministriye ko muso min jarabila yusufu la ko o muso cede tumbe o posto la tumami masake yo boy ka yusufu bila nola ko su damaro dro ko ce infatura ko asale ko masake baynye a muso infuru yusufu ma ko tumami yusufu donaka ko yusufu ko ama ko yala ni mausa katimi etumbe ne wale katamin nawa ko muso fana ko kananjalagi ne muso den tumbe ce min boro ce ya tala ko chokola e fana e kamale minye ce ya be degere minna ne desra kanyire mina odi ato ne jarabila ila ko yusufu ya furu ko yusufu ya soro bugo tigdiye haja mina israiliyat ni nye israiliyat qisa wude nunu sahalente don kiba wuye ni sege se ko poyorote ni na qur'ana poyorota la ciden ka kuma wula ni nye israiliyati de qisa ngalonde ni nya sabatilente قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون نيني هذا مدي نا ياسر إكبالي مو kabila la fenkeri la chogo eye setigiye yuruwa biye ni ya kabila mugo ye degula yi balima ye degula na ya suru ye mugo nyuma jogo nyuma tigiye mugo nyuma ye ko min temena ibe nyina ko de problemu min baka ko boye folo arisa yo yirana de me aunta tajuru sarabire de be samaka da nu yu kabalima do kono na firilenye kabila kono tajuru sarabire de be sama kada ko aye minke nela ka kurumba be sarala nete korto akana chogo fo nedro ne be sigi kama kono de ete jogo nyumantigi ye ite mo nyuma ye yusuf mo kede uye minke yusuf la abado uya tonyeli minke abado ne tumamu yu ka degu fo dro uka hina yusuf mina aye ko betoy yusufu tumbe se ka balima bila harbi ka do ka faru ka geleya ka takana sagike sinya saba sinya nani sinya duru fu ka de ka tilaw ka dala kambela o ko fa bamin ka boke me amo kede tumami de go fora yurumi durabe suri so minina yo nyini ni nyaayira na fananna allah jalla yu'idu lil majlum wala bada hini ni nyaayira na kum go ni to nyonode ala bidde me harina kera wakati kofede mogo tonyono de isabarila ka kodi alama ka sabali kasira alanye harina kera wakati kofe kana korto ikademe bena ala bolo yusufu ka balimau uyen nunun beke ala ka fili kolo kono ka fembe kala me bi ulu de fule kana yusufuna kana majigaye kana deli ka nyina fe ka nyina fa kasara gatike ula au yenye ulu de yusufu fili ka fembe kala me ala fule kunna ti majigile u doyale u desele kunna ti yusufu ma donc hadama de koko bika kabila ula koko bika la du kono sira alanye ika sabali itonya na chogo dombiye fo alaki defa munumbu tonyo ababe maloya
ababe to yaye kabe malo yaye mi be sir alanye ka sabali de donc yusufu kuma akoyala aw baado aye minke yusufu lama tumami atunye jahili ye ata kalama abo kalama ba me yusufu ma fol aye yusufu fili kolon kono aya fili kolon kono domi a hakili bolawa amase ka kolo ko info kolo inta amase ko amaso ko fo pour ku sutura ayu sutura adama maga kolo inka kola akwa ye minke yusufu la aya sagi kata jahiliya mafana tuma ma tuntado aye jahiliya aye minka tunto kalama ya labo dowa aye ko fo nin chokola aha ija antum jahiluna wa akhihi aye minke yusufu na kabali mala ne aya sura wakati ajahili la mawdo abo dowa aya fu nin chokola قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أن يفو فايدولا أنكو ألا بيتو يلك لدمي أبي فايدولا فنا أنكو بالي مسروني كبالي مسرو يدقون هنالا يد سكون كنك كومي فرا دسكون كنك كومي نجى أتهنا أي بنا لاو يبي دقون لاو يبي فلون فلو لاو هنا كيس كلنتا دسكون أجمع فنبا دمي كتا دينام هذا مرين كنك ويه مغو كك مغويه إكا هنا يبالي ما إكا هنا سنجولا نيمين بيد نيد دقولا إكا هنا لا يوسف قالوا وكو يوسف ما إنك لا أنت يوسف iko ede yusufu yawa ukaba kurasa ulu ya yusufu filillah halamina ani yusufu de fule ka jamana jere dinya mo bebe na segere yusufu de fule ninya kaba ko yumina iko ede yusufu yawa qala ana yusufu wa haja ari akonho ne de yusufu ye nin fule ni yebuni yaminu ni nyenne bali makede نده يوسف ينبال مكير فلنين قد من الله علينا الله يفنن شراك أنك الله يفنن شراك أنك تمامي أيام فرنجونك إنه من يتقي إما يوسف يرككما أكوني مغو نسرنا على ويصبر إصبر الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مغو يمغو نيما دي الله تكبرجي ala tika baraji cinya de ni mo mo sirana ala nyi isabarilla wajalinahum ayimmata bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna shaykhul islam bun temiya ko jogo fula be hada madembe dina nyema yasurnu sababu sabali ani kadda ala kai ayawla وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آيات تنباتو كابوني آيات لا ألا كوني ألا يوكني مويه نوبي مغو كندا كتاچ نيامنيني ألا كنيامرو كني ويه سبالي منك وسببولا أني نو دنكنانيني ألا كآيوه مغو ألا كوني فلاتي بولو dankanya bi bolo ala ko kay sabali lendo dina kanyema ya ibasro aw mo ni sirana ala nya fana sabari la to nyali be dai ka fo dondola ala ka demembenema awa mo kana fo do ka nunu komi nunu ya yusufu nunu nabi nyuma de yaquba nunu nabi nyuma de nunu nante kele nyaw yusufu ko cogodi fa inna allaha la yudiyu ajra al muhsinina na nyuma koni ciden ko ten ni nyede mugo de mugo nyuma ala tika baraje cinya de donc ni yayirana hada maden kelenkele tonyali bika degu bika eni ala ce sira ala nye iki dusukun kalasi ika sabali ala ka demembe na hima قالوا تالله لقد آثرك الله علينا
وإن كنا لخاطئين. ثم يوسف قال من الله علينا أن ينفهم سورة هذا مدة إبه بلاسي لا كنا بلاسين إبه نيما منا كنا نيما يساقي كتا يريكا شيئا كحكي دماني يريكا بارما أساقي كتا الله دما يوسف كو الله دي فنانشراي كو أولوكا أن الإنسان لا يقول هذا المنصب بالجكاء وصلت إليه كنا فنك حكي نيما يقصده nka kodon kosode ninne sera nim palasina hada maden kanofo hada maden be joyoro la alakalla tigede do mogo yinni nyogo na fo qur'ana aya wala ka alaka nema ube palasin minna doni do diru mawa na fulo de duru mawa ka sagi kata uyere ka hakilima ala ya be halakide minye qaruna yake inma utitu wala ilmi indi anyanawa alay dugu ko jigina anaka fenya awona chama qur'ana ko doni dogo palasi bala kana sagi kata yere made ika hakli nyuma yate ka cheki sayate na fulo bi bole ka hakli nyuma yate ka cheki sayate ala de kanne madu doni do wa ala de kanne madu na yefunan siraki ka kana usagi kati yere makibi yere tano iki kamantano kibe waso mola ikisayate kace yate asagi kata alama ni ma sagi kata alama yorunin kele nya tuguna yele nema mimbi bolo ala ka boy bolo ki to palom palola o yenya tuguna yele ala bolo wada to yusufu ye nema sagi kata alama qarimanna allah alaina qalu yusufu kabbalimu uko yusufu ma tallahi ankallani alai لقد آثرك الله علينا ألا ينسوغنتيا أنك ألا ينسوغنتيا أنك ألا ينسوغنتيا أنك وإن كنا لقاتئين أو نفهم فنفهم كي عند كيرا جنوب كي بغوية جنوب كي بغا كيرا عند قطو كيلا كيرا عند قاتئين قطو ani qati ufana tekelenya mo ko ni ko ke qatawde kalati minan way kullu ibn adam qattaw wa khairul qatta'ina tawabina min qati'ina wa yede ki tugu ka jurubuke qataw yede yeminke ita kalamalati minan way qati ye ki tugu ka fenke ani qataw ta tekelenya de yikana fo laqati'ina awnde qataw kelawi ay qatawde aunde ya nyere tugu kala soso ande ya nyere tugu ka junubu ke ala ya sugantiya ika ala ya sugantiya an kande kera ka nyere tugu bagay ka junubu ke donc hadamade ni sabalila ala ma fo yusufu yetumamu ya fili kolon kono aye wahu ciyama akoyi beno yukubariya nini ko nye kasruta kalama ama fo wore fule ko ye قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه علي وهم من يوسف ما كلون كنو ودي فلني ابورا سرافره اكو يوسف يفلك كومين كيلايا ibena nin ko yisagi tulola dondola wakati la uhakili tala ko iba fo wakati mi anana fo fana fo le yere kabara de yusufu ye bal ma la yisranya sabali pointa bode ala kawde nyogonya yankanya na yakono قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال يوسف قل لا تثريب عليكم اليوم كو بيجلغيت اوكا هذا مدين يكبري ما ادغون ودو ايه يكا كلا ني دو ايه يوسف ما فكو ابو جلغي دنكله اما نيسما كو جلغي توكا بي جلغي توكا هذا مدين كان بروفيته ko geleya be hada maden ka dommin ne fana ya suron ferla ma geleya ba kan fanan ka sago kala mugo kana profiter ko la ni mugo ka geleya ni ya do ka balima donna kola adonna geleya la ayefe ngo fenke ela nyina ko tema ko nyina ko
teme ala haro do ya abdul musin abadi abedrisu min nasisa madina kam misrila sarhum wa tamalika bodela o ya nyininka ko frese korna min fuleni nye ko masa do de ya nyininka ko ube min ke ku dawni nunda tugunaye ko addesra ufe ko ale ba fere yala ale bese ka songo gele ya ba parce que mo ba nyini sisa ko hada made kana profiter ni mo ka deguye ke fono be ki tanyini wakati ye mo kana profiter ni mo ka deguye ke fono bi sago ke mo la ni ye mo ye degula wakati min hinna ulade e ka hinna ni no ya de yirula ne kana gele ya ira mo la mfana ya kununa fililenye mfana ka gele ya ta ka ira la akato akakonna filila ka palompola ka sege o wakati nebe minke noke ni site jogo nyuma ye nabe islamu bolo tumami yusufu ye akak ewa balima ye uka jalagi fo ye ako la tasriba alaykum al-yawma ako bi jalagi tawka koy yaghfirullahu lakum alaka yafa awma o yoru kala baye ala delala be alaka yafuma ayi koko fo alaka yafa awma huwa arhamur rahimina ne malikela be ala de be ne malike katema beka ala de be ne malike katema beka ni nyaayirana ali afu indal mukhdarat hada ma de shebiye wakati mi yafa wode fasamanti akabo shebiye wakati mi yafa ka fo ne occasion soro karasala bima bila nofe bi ne yasoro nta toye mbasi dandema ay ni sebiye wakati min ya fa ka hada madum makoto ku ye butoy yusufu fule ka ya fa sebe yusufu ye nindoyi koko kada ya bese kake ne ayafara ode ya to anku yusufu ye sabali kalite sabai mbeke sabla ratatillah wa sabra mashatillah wa sabra la aqdarillah mulima asabare laka alabato afule masaya de la akam masaya konona de fule ninye abake ka fenwo finka abe bato abe konyuma asabare la bato ni konyuma ukelinka kato akam masaya la masake yala asabare la tumami alaka latigi dimini unkoro tumami afirina korona tumami bilara kasola asabare la ukoro asabare la kabo alaka ala soso matumami muso ya wole kata yerema sabali kalte sabambe ayake kake masake ka tile kake hinna bagaye kake tile bagaye kake hada madun ewanka hake di bagawe ka hinna mugola yusufu yoke kaya fa mugoma masake dodo tumami ashe kera lambese ka fenke ne mbese kin sagoke ala de yun duma aya faruma kase toye nunu nye jogo nyuma ude ni qur'ana bufo qur'ana kalan kunye de nunu de kafa mubaraka kenuye qur'ana karan kunte ka kawun jana ya be harafu do kan kadin fendo barashite urba qari li qur'an wa qur'anu yalanu ciden ko mukalam baka kacha qur'ana bi danga dewo kanye harafu bina chogora jogote ela iddi sukumbe komi nege iddi sukumbe komi fara qur'ana be nunun danga de alqur'anu hujjatul laka wa alayka imma qur'ana nake hujay mo yalla garawu be nake hujay ika ala fula yen kala de mi fimu fenyi doswewa jogo lankolo betumbe ala ama baraka ninye donc fonka qur'ana kala barade ka kanai ala man nin kisan nun ala mu kala fo ngo kisan la babena fo ako yusufu na ka balima ka ko munun fulenye jate mina chaman de benina hakil mawye kala na ko do ka jate mina de kenu aka barake nu yede aha اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يغفر الله اذهبوا بقميصي هذا من معجزات الأنبياء نبي نمو كبكو de fulenye kabako do yusuf ma kabako do yaquba ma uflabe alakan nabi malaka cido ayin kabako laje yusuf ka koin damina yaquba ka dusu kasi damina ne yusuf ka dorokide
yaquba ka hammina ka kammina ka dusukasi bena bani yusufu ka dorokide tuguni ko indamina nani dorokide abena bani dorokiye tuma mi balimaw yew dantigale ke ani yusufu ya faruma yusufu kuma akon ka doroki min fulenne nye ani nin kata faluquhu ala wajhi abi akata ka doroki filin fa nye dawka aka fila nyewka yati bashira aya soro yusuf ko hammina ka dusuka je fafine akon na ye doroki fila nyewka doro abe yelike anyaw be yele abe yelike hammi damina ni drokinde hammi banna ni drokinde aya bilaka dro parce que dokini depuis ni droki nyera bolo domide ko ewa kungo kuno wulunu ni idendo ka joli o ke drokila depuis o droki nyera yaguba la domi dusuka su damina gele ya damina na bolo hammi damina na bolo hammi damina na bolo ewa ala nana ko yimbani o droki isufu ka droki de fana akwai ta kannin filanyeka abe yelike wa atuni bi ahlikum ajmaina aw ana kademba ya bekana ka fo sisa mugo chama ewa sisa ni ko kerate aw mba anka ewa dagata neni ka balima ben ka dagata sisa abaka dagata neni aw te se ka jede ay yusufu moke akwai ta beta demba ya be awanka folo mo tumben ni cogode la sisanda cinyana ni koroke de ye pensoro adogoni be palon la yoro ini ka demba ya betita na ka dorme kelen to imbolo fo katinsa ni jendo awa jendo fana de koroke bake ni dogoni de ye pensoro a koroke ni demba ya be yoro la palon la setaye abafo na ka dorme kelen to imbolo itado awa itado fana Messi sa ube mweni fere beni dabali bede ni kele tigani dusukasi no hujunu de kila yere puru e yere ka bolini yere ka mabola nema geda yere de tara kasoro mimbi ka yere bodo kasoro bake ka min kila atese ka ku meni tara dro ko afana hasidi de yo ko tara ko hasidi de do kasoro mimbe ka uluta do mimbi ka sokono uluta do donc anka hakli soro folo mogo nanko ambe sagi kata kokoro ma anka folo mogo tumbe ni chogo de la ka nyogonta ka nyogon balon ka barake nyogonye ka seneke nyogonye mais on fait si dalente sila awa kabila o fana kono du kono ko kana bilini na fulo tigi cede ni ko bilanini na fulo tigi ce amunyu anya fo chokomi sira ala nye ka sabale ka munyini ala ce mais ni ko bato de ka sigi mogo de ka sigi abada ni be joso mo te saka ka cinya fo mo si te soro sisa ko be wor tigi ka cinya fo kabila kono bebe semba ma e fana grama e fantande ye me fana ka dusuka bo mene bode be fo iye donc ala ka sabale de dama ko cinyana de anka fulo mogo ni ka wori yata duguma fo sanfela ni ka bato do sigira ba e ka kuma sigira ni cinya tibolo o ba fo he cinya tibolo ube ka cinya fo de wala mina tumbe de mais si sa o tay lam rahim rabbi kabila ko ni kono wori tigibe fe ngo fenke cinya fo bakate alela de e ki tato alama doro ka ko sembe alama ni ala yere bo minna ne ka fo e ba sigire de batu de ba sigiba mugo de ba cinya fo o te ate soro donc wori tigo kanka ke mugo nu dusko magalendo min sebi ye domme ala yo bile kare oke otani ala bi deme fana mais ni ala min kun ko bila eko ibi kun fo shi ka bo koro ho da mandilaw imay na fulo chaman be labantala parce que ala be na fulo di hadama de mani minye ala de bodo mogo do be be na fulo soro ala ma dima ni e sababu yede ala ya dima ika balima kono mogo law fulo do be fantaw do be ko ka garjage para etaka pour e kan na fulo soro ka joni wuli e ka uluta ni e ko de neta de yentaye nete jo mogo korma kote mogo bolo bo korobane ni be bo min kala mai tika na forta yorodo
parce que diri ma kodo re kama ama dima e yere kama a diri ma kodo re kama ni kun foshi ko boro o ki kun foshi ka bo ko dongo re sigi kalaje yusufu ko ta demba ya bayata beta kana aha ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير تمامي من يجوا جماعة يوسف يدركي دي مغو منوما ube jama kulum munna tama jama kulum munna tumamu ubora kam misra bila kunyeshi kana anama qala abuhum yaghuba dun ufa qala abuhum dun fa yaghuba ko inni la ajidu riha yusufa laula an tufanniduni akone yusufu kasa sorode na tuntenke fatoye na tuntenke fatoye nye yusufu ka kasa sorode an kunni nyen nabi nyimo ka kabako de doroki bila na nyeda ka yeyeli ko ye kabako de ewa ka to depuis Palestine depuis Misra ebe Palestine Kanaan doroki do kasa yusufu ka kasa doroki la kome kito Palestine oye ala yireka mu ajiyane ala ka kabako de hadama de mbarate nununye bafo nindema ayatul anbiya ube muajizatul anbiya na kera mugonyo bafo karamatul awliya komi umaru ya to mimbarika kaka kele bolo sami sariya anaka kele bolo kuye madina ka to mimbarika abe kutuba kala kafiru utara jihadu de la kafiru bake kafiru la nu tara yuro mo beke sababu be fere kafiru la umaru ya ayreto mimbarika madina aljabalu ya sariya ka umaru to madina yennin kuma fo alaye kuma indi finye makata bila sariya kilo la kele yorola ka umaru ka kuma me aya sur silamu ka drapotige sariya ya atara kulufe utara sembe kulula ka kele dado usera kafiruma na kera mugonyume bafo karamatul awliya ni nabi nyuma utawbafu muajijat ube ayatil anbiya donc tumami jama bora Palestine ewa Misra dro yusufu kasa mimba ka dro kila fa ya soro akonye yusufu kasa soro de na tenke fatoye قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا يغوب الدون قام منهم باكرو كنعان وكون كلني عليه إنك لفي دلالك القديم كوفا جاء بك في الفلوين دل هربي يوسف كوين هرسا فيلم من بلا يوسف كوين هربي بلا جاء sigilende ba ito anchela ya ko eye yusufu ka kasasoro harbi bi ka fili folo indela fili ma boyla harbi uyenninde jabi fala فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ودي ياتو أنكو يغوبا ديم منوفل نيني دين تاين كونو نبي نموتي نيني كما جريماي كتفاما كو أباكا كتو فلو ديلا فلما أنزال البشير تمامي من بناني نيسون جاي كنيسون جاي فو يغوباي ni ya yira na kanunendo hada mado an kan ni sonjiya do nyogo nafana ni ye hera kuma me ibalima doye ube ye hera do me ibalima doye iteya ka foye kan ni sonjiya silamia kan nyini fende do awa ni mfana kera akishu ambolo nu ye eka hera de me ayi bada oteme ubu dade kare hari ni mugo mimbi ka hera fo ukoro wutilo che ka bo akoro ubu nya shiso tiki koro tafi ka hera kame ka hera kafo me ika juguma utilo kana mede hari ni mugo mimbi ka juguma fo ale ya me chode ni na ba pe to kam iko chugodi iko chugodi puri ka saga ka to kame
anta siga nunu ye silama jogoye nunu te silama jogoye silama nisondiya de do ibalima silama da ko min ba nisondiya wakati be o de nyine ka fay bal ni mo yi nisondiya hari be se kasara kabo malike ka qisa tuma mi ala ye tobu kuye ko min tu nyusoro akon mo min folo nana fo alaye ko ala ya ka tobu jigi fini fulade tumba ale kanna foi tunta bolo no fini fulate ta fena ka birfina yuta kadama ayere tara fini fula wori de singa kusiri ni sonja bolo an kan ni sonja do nyogona har ni mo mi ni sonja do ila islamia sarela ibise kasara mi hada maden kanake nka sigi kimbali maka kibariya jugu de medron kata o charin kato fo islamia jogo toye donc tuma mi ni sonja baganana mimbe yaguba ni sonja ani ni sonja kuma nana tuma mi onana yaguba ma alqahu ala wajhihi yusuf ya fo chogo mi ayedro kin fili yaguba nye dauka ayedro kin bila yaguba nye dauka fartada basira yaguba sagira kayelike atunte yelika nyaw sagira kayelike anyaw sagira kayelike qala yaguba kum alamu aqulu lakum akoyska nema fawye inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun nema fawye kunne be fendo ala ko lawte min do alawa ateninye ne ba do cho yusufu masa yusufu be balola yusufu ka sogo min ne na yaye ne be sogo yin korodo ala ko min be ke yusufu ye sogo yin kono ala ya yira be min ke yusufu ya kanyana mayala ne bodo afule ninye ne ma fawye nkombe fendo ala kola awte min do ala aha قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا وكو أنفا وني يوسف تاكوني بنا وكو أنفا استغفر لنا ذنوبنا على دلانيا لك يا فما يجنبو منك ذنوبنا جنوب كلنتو ori yato hada madenki yere korosi junubu kele yere korosi kana biya kuno junubu fulede ube nyogo ngolede yahuba dunya dabo kama ko kelendo de kama yusufu ka bon fanye korodoro pour anam fana ye kele yani hasidiya allaban kera tara junubu chamande ubolo o ko kelen tara ku bolo junubu chamande o ko on fala delala kanka junubu ya fanye inna kunna qati'ina ande kera yere tugu bagay ka junubu ke ande kera yere tugu bagay ka junubu ke ni nyaayira na telebul istighfar min al abbi inda uquqihi hadama de ni fa soso ya fa de la fe uye ya fa deli u fa fe fama hiya al kafaratu ja wa hada al aqqa abahu aw ummuhu أن يقول يا أبي أستغفر لي حاجة من الكفارة الحقوق مغني باسوسو إيفاكوتا إيباكوتا أكفاري موني أفراي موني أنينا في كونفا يافيما مفا يافيما لا دلالك يافيما مبا على دلالك يافيما يافما دونك أودي دون نين فلوكورا أستغفر لنا يالا مين بي أون بلو كو تاتوبي كاي تاتوبي كيفاي تاتوبي كيباي an ko tubu ka ke danfe nye oye fulan ka fu ya fitini de istighfaru beke ala istighfaru danfe ibo ya fa de nyini ya famma akeri fa ya akeri bay ya fa de be nyina fe me ko ta tubi ke moy janko do be min faraka koro i kan nyongiri ki bolo fula bili ko fe fo ale de ku bo nyogona oye ka sujuri de kayo nonon tumbankan lada kono nonyu e ko jugu bele bawde o tebbe fulan kafu ya fitini ude do haru be hadisa donnati ko aisha to ko cide madondola ko tuma me cide nya asro aye e wa foto do sokono ko aisha to ko tubu ila allah wa tubu ila rasulih o hadisa kuma chama bala kanata dilola de kanata dilola ko be delela ke noye ko hada madembe sika tubi kata moma doni ke bawu ye sarahu chama de funni hadisa koso sarahu chama
donc aishatu ya fo ciden temelen kofe sani ciden kan ni ahramu ya dina kono de ko tubu tege moye ni fora o kofe nana tuse mo tise ka tubu kuma fo mo se kon tubira ye do ya hadisa in ko koye don ya hadisa in kede ko aishatu ya ayira ciden made ni ala soso minke ni sagi kata alama ewa ika ala delinye ala ka yafamma anjal ñini te ko tubu kera ci de sarhu chaman bala la ñini chaman bala pour ka invité kayira awla mbe tubi kiye ube tubi ke karasaye fulan ka fuya fitine do tubu ka la kele dowde janko ko ibeti ñongiri bi bolo fula bili ko fa tala de sujidi de do hadama denye hadama de fuleya qur'ana kono ya yaguba don ko de kanfa ala de ya fadilanye ko kambe tubi katimawa ko ala ya fadilanye de donc ni fana yi fa soso yi ba soso kele kera ni mo wore ce ko karasa ya famma de kana fo kunna na tubiye tube ke ala kelem tewde tubu te ke dan fenye tube ke ala de aha wa tisra subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk takabwala ka to woloye ika haketa ka bola ka to bulo masala ni e ka du tere valerie million durude o de trakira ka boy bolo tere iko sisa tere a valerie be dima ika tere te million durube ko ewa o ko million tanta ka dama domande tere o ye million tam mina min yi ka tere tranki ka minila o ye million tam mina la ka dima doni ke ba ko ika tere valerie million duru minye o ta na folo lay ka duru into bolo kana teme ka hakkade ni darra yusuma me suni tile an ka folo mo fana u yenni fana barake kanye an fa koro an mo kew kumanda kiritige juju masuma umu ka ko suma de u yere de bu ka ko be baw ka bolo ngono u ka gwo koro u babbe islamiya bade folo la yere jamana kono tumbuka kiru be tiginan ka firuhude an ka firu karamo munumbe majlisi tugu munumbe ko na kera nyogon bugo kera nyogon nyin karila u beta be ba o yorodela u tesuma u yu tambe ke umasuma har ni fama nana mu'min ja kwata dugu kono wori ko ni fen kama ite ta ubolo u tese hari mariasu mo korobaw ba fanye ka koro hari mariasu do be mo folo munun temina ni marasi muso la sandola u ye marasi ko forose ko be tab mariasi ke so korobaw tumba fanye ko karsan nunu furula mariasi sande samia wakati ni gorema ya jaku ka be kata mariasi de mo mata mariasi la furu kana siri ikana fu hari munun tara mariasi la ka furu tara ni chogodela tanke wuyu yere mina kuba kafiruma kubu kalwa kubu kakiruma utunte so kasuma me an fule sisa an ko silamiya famura doni nana bakele fakele meri munum be suni tile bakele fakere de be nyogon wele meri bara kabila dama de be nyogon wele meri wala sisa kabila dama de be nyogon wele kumanda wala kamila dama de be nyogon wele tribunal wala kabila dama de be nyogon do kasola awa foy kama tede jinya na folo mo sini mo makele tawhid ko karama ko ye nyogon do kasola ko kele la dina de kama o kele la salli ko de kama o kele la tawhid ko de kama balim kay mushriki de o kele la de kama o ye nyogon so ayo ye jamana en kono abbe wori ko na folo ko abbe na folo ko aunde be ko ewa nulu wulila fana kwanka sagi kata kokoroma uluka kokoro ye munye ni ko tawhid ala kelem to ka batu ciden ka sunna ka tallada jugu munu ne bidia munu bo kabila dorolu ba ko kokoro na be sagi kata kokoroma aw fawo aw mokewu munun temena o manyogon do kasola bara o manyogon dogoya nyogon bonya ni nyogon karama de be hari dogonite korke wala togola kata ati togofo bonya bolo ati togofo na tera ifo sogoma hari ka ifo sogoma ko karasa ini sogoma
awa sonin kan ay timani anjeme khairi mi angu jamu tunto fo har koroke igana igida yin kollan kono ko andelle untati ni gida da nyin kolla ha hawla wala quwwata illa billah o yewo ulude kokura esege katawuluma mi awu fo siraka bola at ini do ikoroke kuma fula funa ma boy koro yere ba bo atilo koro awu tayode nini koroke kuma dabila ale de be siraka to e bolo meti ma ko bada na ma boy koro yere ba bo atilo koro ube beta wole fa maula aw ba fu ko Qur'an fa koro tumbe togo mi de ammo ke tumbe togo mi de aw ba ka fa koro siraka aw ba mo ko siraka o kuma nana ni minye nyogon se fa mama ube ka kiru nin kiru ni luwa munu fule ni mo islam nyuma ikana mo suma mo kana ta kiri tige jahili kiri la de jahili luwa ayu ye ku toye ni ko min nana aw silama damo ka sigi ka ba ewo e pianka famu ni e ka koko ba fu ye fana de na utaru fu beta fu ba fu ye ko yere kata silama ya fofolo abali madama da silama damaru na mabbe au benan fe ubo fo ande mani borosula do de la ka fu nyamo do de kele la uye nyogon se kumandan ma akko kumandan yere ye ulu nyininka abu do ku bo ku nyininka fo sinya woro nyogona aye be dala kando ka be kala halado ka be ka dusukundo o be ko fo ayudo o be ku be faranyo ka kudo sisa ewa ko mbawu nyini ka folo aw be dina sugu jumanna o ko Muhammadu dina islamiyya dina akwai aw te islamiyya dina la Muhammadu dina mindo aw te ala parce que nya bella men nyebe tabolo ni betala halado ko do ba bolo ani la halaw do ba bolo Muhammadu tunto chogola de be fangala be kiritige la kitabu de dalen fule ate arabu do e ate français do sino Muhammadu jogo e fengo fenya ben nin kono ya nka birola ya be Muhammadu ka dina do de Muhammadu e be hinade Muhammadu be ya fade Muhammadu diskum magalende do hari Muhammadu hinnara kafirula nyawu silama dama fule hinnate abe diskum jale abe galon tige Muhammadu te galon tige Muhammadu dina galon tige tala aw nyawu lame galon tige min baw bolo Muhammadu te jamfanke aw be jamfanke akana silamiya to cinya aye sabali akana silamiya to cinya muso do bala hijabu ale akoy sutura len fule ne yiye nsirani yede ki makara ka sigini ka defale me depuis kuma na doro nyaado mimbe nin fini fima koro aw ye mum ko suguye aw ba fu ko be Muhammadu dina la abbe balima kele abbe sinji kele aw bolo be minan kele kono abbe dumunu kele ndu aw dusuku sankele bawnu nyagonce abbe adda tige nyogona sankele kele mabba Muhammadu dina to yede o te Muhammadu dina kono o yawude ka jogo lankolo nya kana galonda Muhammadu dina la akodo wosigilew ka wosirade o bolo na yenne wala kwambe ibe fengo fu an kam marakola ya ko cialo ibe ciande ka fonye de ako bi kumanda ngire ya an waju to ya dola atese kan nyafo an kwamba fo ya wiyawo an nyafo wiya aye sanse akadinata aw ko tana site aw la ni dinate ala kote ciden kote aw tana yode abe diskun jala be galon tigala be nyogon jamfa ate foy la ni nyogon jamfa ni galon tigay ni hasiriya ni besen konya afora wiyo mi hari baw bena malo yade nama ni dinata haqiqa ama ni sunnata haqiqa hari biya bena malo ya alaka kilimandama anka sisote kasage ambe qur'ana min kala anka famu afule ya luwa munu fule ya kafir kiri munu fule ya ni islam imadde gudarra manan kana suma Yusuf mad soka kiri tigani ewa misra ka kafir ka luwa aye kiri tigani yaquba ka sariyade ni ya yira na jahili kiru anku ye puto ni darrate